Omurebezi wa Nkole, Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesegwa Okayo Okushabuku yabatayire itendekero lya Rwampara Farm Institute omu district ya Rwampara. Hati ekikuru n'okuteera omuranga ntuteera omuranga abantu babase kukyega n'okukishoborokerwa kuhindura ebiteekateeko byabo ebyokugira ngu tukikumara okushomesa omwana abazaire abamwe batiiremu esente zaabo nyingi omu baana abaana bashobora babura emirimo obu n'obusaasi mbwenu turiyo nitushomesa kandi ekindi n'okushagika za college na institutions nk'ezi ezikwegyesa eby'emikono tuziine. Okulujala Bishop Sheldon oburebezi bwa Nkole nibuza kugumizamu okushagika amatendekero agari kwegyesa eby'emikono. Hariho abaana nibaruga za guru eruguru, abaana nibaruga east za Soroti, abaana baruga za Buganda beija ha Rwampara konka ba Rwampara tibaru niko batushobora n'obusaasi. John Agaba, Chairman Board abwa Rwampara Farm Institute, yajumirira abazaire abakiyo nibongera kureba amashomo g'eby'emikono k'amashomo gabeegi abarikuba beehwire amatsiko. People should know that society is dynamic. What used not to be looked at as something that is important is now the one that is on the market. Yaba horticulture eby'emboga, yareba agro processing, value addition, yarambura umwani, yarambura urutoke. Ikiza kucendeza ibara ry'imirimo omu maka kandi abeegi omu ihanga ebitwareba aha ekikuru ninka urban farming n'omurimo omurungi kwegyesa oku omuntu yakwasa kuhinga n'okurisa. Omugandi twaza omu district y'Isingiro omugomborora ya Rugaga abatura bokwe bashabwa okunya kwetebekaniza bukuru kibahwere obutabonabona na munonga hati eminyeto ekiina amaani agokukora. Ekoko eshonda akerana shaba ugaburi emutwaro kumyana kalona koranye nako kureba mu request bakuya hebutwara abiri ebutwara abiri niyo radio. Omurebezi wa Nkole yahaye ukabura uyanarambura project ezikozirwe omwanyo. Neryo mwana neryo moyo kwera sima twabasetunga na ploti Bruce baba musimire o identify no kuchwanira na Reverend Yakanga wabira sala bikona Venerable kana Bruce wabanza katereza ekizimbeche omwaka gwena n'ebiri ibiri ngo ekintu mwakireba branch twagigura kandi tulinda ngo amana kutukobereka gamutwija kandi turinimwe kandi tine kwenda kuza tutandikire ekintu ekyo nabatayiro kumashireka tekire kandi okukira munonga mukatwikiza mukatwa branch omuru Rugaga. We cannot take it for granted. Anyala kushamba abantu abayaha bekete bishop Ombyarambulwa omu Rugaga Almerinya Musako 2012 ehwerira abatura okubona ekibari kutahiza okwe omu maka gaabo. Kubanza branch tutwine bizimbitu tutwine amata ahantu twine tukumanya bwe bishop yarebera oba Bruce nga harukuza obo ni na Tanzania konka tukashanga ntwigura kandi tumbeka mbere ngenda kuboreka kumukora na Sako Yona hati ehendiro mwaka ene billion na 3 Rugaga branch ene billion 3 na million 4 anshonga yo kumaraho emiliane omu maka abantu abine bintu byabo bashabwa okukora oburagwa bakiri omu magara gens. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim.